Eromo manobagi kalamar jo Anglican County Makajero jadulo makanisa no Guardian Lenini kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo duok piny kwan mag singo momiyo ganda jo Kenya to kar mano chop singo manomiyo gi e kinde mane cholo campaigns. Romo no kelo kanyakla jo kanisa no mawuok e piny Kenya, Uganda, Tanzania kod Burundi eteno kwa jotend dinde mondo bedio para manyime manyiso piny owacho yo ma owinjo gi lo kendo kik linge kwedo mibadhi kod kitelo marach. Romo machielo manobagi Kimana mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto riwruok jodolo no kwa jatend piny mondo omigi chiwo mano duoki kanisa jokopere mondo gitiek gedo mar kanisa no. Lisa Rais na watu wake waeke mikakati sasa ya matendo, kwa sababu siasa zimeisha na sasa ni wakati wa kufanya kazi na wakati wa kufanya yale tulioahidi na wakati wa kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo ningependa kujiungana na wale, lakini pia ninajua kwamba binadamu ana suluhisho, hata kama ni rais, hata kama ni nani. Ningependa pia kuwauliza wale wachungaji wenzangu ambao tumekashifu serikali kwa muda, ni vyema kufanya hivyo, lakini pia tuamini kwamba serikali hawezi kuwa na suluhisho la kila jambo. Naamini kwamba hata suluhisho liko kwetu kwa kuomba Mungu na kuungana na serikali ili waweze kuhudumia Wakristo hawa. Hata nikosoe hao wengine ambao wanaongea kinyume cha sadaka katika nyumba ya Mungu. Sisi watu wa Kimana na wa Loitoktok kwa jumla tunaomba wale watakaorudisha sadaka utuletee. Kwa sababu bado tunataka kujenga kanisa.